So, baryogi ang child mo fasting, fasting or prayer. A child scripture that child ko yun what Psalms malkaka. Silisak limaw, isak silu lilisak bayo. Okay, ako say yet when they were healed, I put on sackcloth and humbled myself with fasting. When my prayers returned to me unanswered, I went about mourning as though for my friends or brother. I bowed my head in grief as though weeping for my mother. So, irambu ko kasali yung child me. Kaisisol, uya kilelen humble. Hak tikila mungkot pues. Mia got anane. Okay? Magchewi kas kaisisol so chemi got chela nane ari. Achai kaisisol ban mia karapa. Rete cha momon uya wini. Siai te akatai te kosonet. Yung child kasambalen kaisisolo kapakape. Pokchalde wiya me got me chaistu weki. Tebil uyuyang. Tebil say run. Kasambal sapol ma child wewe patong motive inong na child mong yung So biblical fasting is going without food. Dayo fasting so drama. Ichamanda ngoy pastor last week sekolah mongon so to nanan men India restaurant or pastor we admire manakap Mr. Vanga chopo pelwara mao. Muslim aptana iyay kiyan second Kaisisol. Away sak wano wiwran. Ari manaman kajak manaman ang power ang Kaisisol ren momot sa mabil so jamelel ka momot sa Satan makak mawawatak ni Rel puksarawi mo ni Ray Quran at ni Ray puksarawi song koros me anti-Christ kosoy na anti-Christ memnan puksarawi imeniray puksarawi kosoya rampil ka patayang Kaisisol karetare powerful na naray kamelele mesapungo kamu yung ngoy wawa mapungo kita ini nangon to cloud ay rail ra Kaisisol po rail inangon to kon mesang rail ra kamelele mesapungo karetare nanan kapchakay wat kere training ni rail seriga sa mancha serkota pangkamaramas okay seriga rep kuan school re nono kan pertaro ramau ya lau pro yang pom mapen luka perel pekataruan school marapes pesang ma prapangkolanan lang katan ki holy war ke mekila om maun so ya patakin ngayon sa otro kayo ma yet raposon lale or kapcha kayan kamelele yabut matawato so lang Christian chay lipsapal chay Kaisisol chaylen melel puen miyamana era el resto raminan me sapungo yet rakam kemela penarel inangunutuk te arel kara pa irel masatar Kaisisol kaya pra Kaisisol so mana kapatana raking Kaisisol awa isa kuno iuran. Magamenchichio pelwarma.
Kaisisol. Okay, so biblical fasting is going without food. The noun translated fast, where when fast, mia kasayin nan fast nan Hebrews, berenda tisom o nestea nan Greek, Tame ken okay study ka kola Hebrews kola Greek chalengak mangi me basanan we mi miselier wasako mona ko to nan English. Okay, ma global universal what get true. Kaitek chame pumpi mita to create. Okay, so ni lokayang why challenge that fasting the absence from food. So tomongo. Katan ki fasting. Kasampal damit challenge we damit child fasting kita kaisisol ki mi wataker koyon scripture motive of the carabao humble ourselves in niya child katikiyar aktikala mongot ora baka ko prongo trong child. Okay, back check yung kapakap jangan go we chui we kita me cepat saban ki main ko bang kaisisol. Okay, back check jokatara cai seucarkan cai yung kapakap cai repeat kop pray yang pompop ko main ko bang kaisisol po yan nane nilima mo na sawasaya. Okay, so yung cai kaisisol ki. So may kita kaisisol akong piliyang adra luslong lale. Ita krea mo itama ko manan kaisisol sang. The kaisisol ong. Sang. Megot magamin pitsang erap. Uyawitra. Ong. Megot misaikin tra uyawiyap kamanin uyawi. So chay kaisisol sang. Kaisisol ong. Apo hindi tra uyawiyari. Pumawi uyawanan wawa. Meso chakara ba. Apan chukay buito megot. Pus chumiko chukasik. Tikot kotoki ikat katupak. Women lose weight, that's all. Fasting and prayer are the most powerful weapon so lang man ka totongi na selakan more. They are defined as under conviction and voluntarily going on without food, focusing on prayer and fellowship with God. Okay, so tramongo apan yeyang kapakap oye wong God. So tramongo kapakap oye wong God. May pan so tramongo ay so kapakap tago ye wong God. Koso yang kao no worship ang kao no miminan masa no connection e wong God pan lal and so on. Komkak puligidi mo ministry. Okay, pwegi yan song kaisisol. Komkak puligidi Jang sili kalo kape uti mas an song kaisisol. Ge buligi dia mo katerop kan kamalaw yala terung katerop pugita an song kaisisol. May pang kaisisol ay pil terung katerop eso jowa. Wegi ya pangkin yang atrail iye wong God nan masano o nan fellowship nan kautakong Ako saya volunteer dame melen me kecai ko saya da as a group kasambal aman kecai en kinben wiata kaisisol nampungan niyo kot. Okay, karapan ako to group pugi okay sa kaisisol. Okay, amako saya pen apali kami na namu ewang kot nen sarawir to kami meonyong kaisisol arke kaisisol. Iramena uyawi ruwes and uyawi. Ruwes uyawi jamin kakela ka irailakan me pan sosa me pan men uyap luet ani a taken moment terkepana kapil kon encouraging ngai bang kon mo ngai chaman la no akame uya kai sisola miulin uya kai sisola sister uya kai sisola so chibang monga ta ko me yang ai ka uya kai mo to cha mi karapana group
Abutano ama naman kakpin. Makoyo ke rongasang ngin sarawi kinok ndayon chel Kaisisol. Okay? Ari i magchel Kaisisol kiyan mok chelen kak nan masano o nana chele wong court. And conviction mi ko saya yor kachay pampin kon dame chelanana wiya tuwecho ikon dame chelanana wiya ngoyari eker so may luslong yang kan liang a volunteer tayo volunteer kabambe mokit kita so jami tingongo tuwecho jajana ko sandi makapang wiwiyani yan yang ataka poyata avansa chaka chapa makapana sa kasandia kapel yang men yang wiya po songkan me kom kasang lole apan mi chapa. They are not to manipulate God or to force yourself to focus on relying on God. Okay, attitude the a child inangan a child mo yung mongot kasampal kaya lo kaya wayan ta manipulate which is cho Kaisisol po yung kaya prerap lo kaya sansa lo wewe ke piti yap mo yang mo na ipamparakila me pit kauno. They are not to manipulate God. Chay cho Kaisisol po ma kay kininda sa mo na i example ma okay kininda oy pang Kaisisol po yan oy pang Kaisisol po koten uyame got which okay bak magcheban mata on religion coach ka ker uya me got machay boson okay automatic coach pa uya me got machay boson o kupura mo utana pa uya me got okay bak chel mata o me oy bang Kaisisol po manang goten en buyawi so okay bak chay mata o me tamak chay uya bangka market goten nga melel abakak piso cha melel wiki yoka yara maskin met wame ipan lau yama ako chapu yama tuwe chek chay nati ko ti iwe wen manipulate chay so chaka Kaisisol pa chaylen nati yaki ko chen wiyame akot chay Kaisisol pa chaylen ak tikila mong kot chay Kaisisol pa chaylen change chaylen wakila waksantip wakyang mau chay Kaisisol pa koten sapeng kapakapakan me chayl mentonen sapeng kasi yame chay sutra Kaisisol pa chaylen nati yaki koten wiyan sana chayl kachayl ya kachayl men kaparapar ka kot kachayl men kilang way ni tayo focus kairoyer me kot me mimilale kipwen yom Kaisisol morasanger katerapun nan mata o morasange katerapun nan insenekan we artwe chak kuprang kot rokon muye sansalda okay megarata makapan trinom kosandi trinom plan kesasalar anay pang Kaisisol betama kuprang me kaitengan ban morasang nanan son ewong koto utama kuprang koto imepan luwa sansal so Kaisisol wiya men rapaki direction power change okay i karapa poko chay Kaisisol chay rapaki ko dialeng kot chay rapaki kelapang kot pona chay tatok chay wiya Kapakap ki inanganutukan marasang kupranggoten sansalamau chay Kaisisol patrong Kapakap at kakela kala at chay Kapakapaka okay ni balingen chay Kaisisol Kapakap and so korosme ikin Kaisisol ngay ministry kaibuyete me wa so empowering tuwecha kakela ka wana chay tatok Jesus says, when you pray, don't be like the hypocrites.
For they love to pray standing in synagogue on the streets corners to be seen. Okay? Mag niyom kin kapakap kichalende duwedra hypocrisy. Pораkin peren ki kapakap sansal. Okay, na sinagoge kante ng kay mun pona lakan. Apanintayang nguk sotra ka chung parail. Dame song kawit kung kitraila. Ya trail motive an sa machaking Kaisisol. Apan miya ka chung pa te sotra. Wa may wiya ni pungi, apan miya ka chung pa. Okay? May minipungi apan miya ka chung pa. Yap tayo ni pungi. Chayka Kaisisol pa challenge sway mo solar ka chung pa po. Ime wasang wata ka saya. Pileo, niya mail kinuya amail kapakap, kumail tera lasang maukan. Mekin mauki uta o wiyar kapakapakan naniman patangkan o nanalakan. Pueramas karos en kin kapingay rail. Imen kumailen ese pore alayer kaching parail. Ira chikuchikuano, erinia mail pan kin kapakap, kumail petelong nan amail pere. Chingiti wanim, kumailap kapakapong sama mail me kumail sochakin kilangti masamail kan. Sama mailo mekin mangi amail wiya rirkan. Pan kachingikin kumail. Kaitek mawak malaon. So malaon tuwechak chay ko saya ak chay stuya. Okay? Chay rindang aramas ak chay stuya. Karime wasaw ko saya chay lender tuwechak songo o mumanarail kin kapakap mesan salernan watawaden motive te tami tanong rail tarawiyaw ramen sway te ramen sansal. On trail kauno mangi atay motive atay linang wasa tay sa ramen sway te men sansal apuyalen rok panaramasan ma ansawat. Wegi pekara global dayo global epit ko Rusia. Ama pan ngoy traway fellowship ngoy pan sa tayang asa. Kapang kititra nan pungat kitra kiyaki. Pekaran kono pata a global. Nan samba koros songo norapa na membumbi koros memeniam patran tamawiyawi. Karita yichola na tel ko sa ipana songka nan bawa. Chela na kola nan Facebook weki ikin mata turunaramas mesocho no kokairtanan masanang god yang patong. So kasambala child motive so chele taramas paninda ap kauno irong motive kauno irong tamawiye mokmokit lalom mekawiya kita kawiya. Imendagi niyom kapakap kuyo gurujti so chaikin godo trawa tapa ewape chalengkere chamanaman ap niyom kapakap kuyo gurujti nampungang kuyo kot. Memang kinkele play nampungan iyo kot. Kauno ken wiya katkatungi kalkalaw de la poson kikiya nga kamarain o panum sakla tatongi eko sangnya tatongi kauno mangi pweken miya taimang so abang kisikisa tame wiya nanrur abang kapareta abang kisikisa ki abang kasaleta yi nampungan aramas. Okay, so kasambal kechailen itawen tama masani karyaon ira Jeremiah Jeremiah isak riyesak silu ma miya yang child on Facebook malawon chungiti
Rampungan. Jeremiah Isakriyasakselu, I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for a man to direct his steps. Okay, pen Jeremiah ko sa yame. Aramasaman kaidek ime bamping kawitan naur. Kaidek aramasaman mekonong ping kawit. Ap kauno en kawite. Naur suimi ko sa ya. Iu karapana chay kaisisol. Chalanana direction of God. Chalanana kawitin court. Ensan sa long ka child. Proverb telapimpatak riyesak payo. A man's steps are directed by God. How can anyone understand his own way? Okay, aramasaman mono kikot kang kenalukan kauno mapangking kawit. Karaja chay chugun purur sili makchaykin sa salata chay pangya kaisisol wensan salamao. Okay, alta magchay ko nang wiya. Pilipilta chay ko nang wiya. Kasandita chay ko nang wiya. O labimbatak Proverbs riyesak payo. Should Christian fast? Pedak yoma. Solang anane kaisisol. Should Christian fast? Solang anane kaisisol. Wiwiya isak silu irajigdig riyaw lel silu. Wiwiya isak silu irajigdig riyaw lel silu. Yaraikin papa kauno o kaisisol. Ngayon sa rabu yap masan yung ride. Wan kotorela parnapas o sol. Kwe rain uya tatok me kilele yung ra. Rajugjuk silu amasani. Yarailer kaisisol o kapakap. O pulperail ko kan tora o katarala. So, ira kasampal po na uiwiya ko to murang Christ uiwiya kasalita tatokan warang keng Christ ko para tamaruya utang kawiyo ngoy pan buya sa utang pang kaisisul bueki Israel me chapin saulang me kukumagin sarawi kawiyo ngoy ipsapal Chabang buya tama Christ buya tama sapol mawarang ko buya So pita ko saya saulang ko nang kaisisol. Amen. Ko nang taulul. May pan saulang ayap sujo kaisisol. Palilaw iban katrapa planeng kot. Wegi inangunutuk. Uya mamor. Kaitek chay inangunutuk ap. Kasanti naramas kumpo kan sa oras. Ay ko saya yar katrapang kaisisol. Te karapang kaisisol. Wegi kauno ang kakawit kichay sansal mawuyaw wasa. Orang kara sa salar simrapan pilata. Ap niray kaisisol ngayon sa rawo kosoy. Ngayon sa rawo kosoy ya ismeren pilata o kataralang nan mission. So tuwe chay bigin itiyatan ichel. Chuntatok. Kaisisol gisimo ko nang. Yarman tayo iti po. Masamaw. Iti po trinamoni. Iti po ipungki. Kiyang ngayon sa rawiyan, kawid. Kasandiyo magchaywiya. Gusto ngayon sa rawlale. Akan sa watang kot. Huwag jabil pang kampen loy. Bajal tatong giya chay mata-mataw. Kasandu koros magchaywiya. Pinachayl maur. Pinachay simpanene, pilmakchay la pali mumutsok chay la pilapude ananela sawasin ngayon sa rawi ni Mekoros. Okay? So, through fasting and praying, you can experience supernatural breakthrough. Sang ni Kaisisol Kapakap, tuwecha makidin ngayon sa raw kakuyawi. Sang ni Kaisisol Kapakap. Rita ka pa ang bilmen, host
the dog in court. Sejaka ka masili jo pururta. Jay. So tamigas kasi yaw, Japan kin dependong en sarawi. Pengkak mi nana chay moro kal amir nana chay moro po en kalway kitayl. En kalway kitayl niya tayl Kaisisol. Kaisisol make us come closer to God. Uya yang jela jel karaniya la court. By making fasting a way of life, you can get closer to God and grow in your spiritual walk like never before. So guys, is man a karani court. Okay? A karani court. Pwede child ngayon. Atak chay kamongo. Uduk. Okay? At amang magchay sula kamongo uduk. Ak chailut kamongo ngane child kaniya chay kapakap. O minimini court pali loud. Or yak chay bang mokmokit ngayon. Kawaitin ngayon. Kawaitin ngayon sarawi. E rosang child. Kosokosoy turme sa trakatrapa. E rosang child. Kango diak labalab. E rosang child. Nasong makmail yang Kaisisol maak may pain experiencer damin dinda. Okay? Asa me chay mong mga chay sa Kaisisol nan palwar chay kay nan kankana. Nana ko sandigan. Nana inang. Asa me chay lut kolok. Kolok ang chay lari. So ka mga chay la puya watawat puya kapakap. Smela laut roya chay. Balingin. Singkay loko merasang singkos kosay kalap kosay silit meso kata pa malaw-lawlar. Pagkita haman mongotar. So jangan na kosay. So uya yang kecil ni palingin challenge closer to God. Magchay Kaisisol. Okay? Turin example in kaya ka siya ng puksarawiya istrin so lang mawiyata breakthrough dawat breakthrough song lapakan wukulakan me usiktunan sampawat iralaka mawato revival makauno tatongki uyata song lawatakan sa tilipilipil men yawasa irala ramasang Kaisisol koy. Okay? Irala ramasang Kaisisol koy karata kauno tatongki iral meur Emma kachapan nanara el ministry emel lipan itipak. Okay, so key reason to fast buksaraw kasali yang ketailer ya karapan Kaisisol mekos kasayani ora la pengkapan niya ipil Cheban what go we buksaraw ya katete yang ketail cheeses fast. Okay, Jesus fast na warangkan bil yang Kaisisol. Jesus fasted and prayed so as the disciples after resurrection. Asa me Jesus yang warangkan ra Kaisisol. Asa me Jesus la sapol mawarangkan bil Kaisisol. Okay. Chay wata kata mon Jesus awiya sapol ma ministry Kaisisol. Kamu yongoy kokono mona chakawan mission chapang Kaisisol. Chachakak suta tolu Kaisisol ak chap yan chang marara selipo chapang mission. Chachakak chapang Kaisisol. Okay? Tama Kaisisol kuya pambili ko proyang ak chikchikiyala kachayal mongkot. Wukitala tuweta pruning yoma, trimming, wukit kachayla. Kay buiti ko parang kot, kakela kala chayal kapakap, kay buiti ya kawaiten kot. Nan
Mangkadeta marin, chay pang wadak trin story, rabil kin Kaisisol. Rabuya kay Kaisisol ko rin kananan mawin ape. Dua cha kamu yung ay chasto mawin en kot laso paktang. Cha mawin kia cha kapakapakan. So, chay Kaisisol. At chay kapakapakan ang powerful. Eu karapan na chay Kaisisol, chay wiya Kaisisol ki wisdom. Chay Kaisisol ko marain. Kamarain. And go to po child Kaisisol ki relationship at child ewang court and mau ewang aramas and mau kaya kay aramas kan ko ipak mak laban ka makong kuto kay Kaisisol pro ipak mak emakong wakita power nom Kaisisol amo ewang court ko ut ko we kauna wakita tatong kita ko yaw katungiyuk Makaratanda yan so Kaisisol Richard ang pungong kuya Joe court apang kasalita ng public pilal money pagka Kaisisol ginom money makalapuro kananan money kananan breakthrough tuwecha jangatang at chay Kaisisol arjita di kaman wadak ng story in Daniel Uya Kapakap tulungo ko saya kauno karongaya ram Kapakap ni ranin am kayon pakitraw apo ko to tulungo wa answering Kapakap ko to changalanan wa po kita nen sa otrakan mo ye pipiyang sili Kapakapanta pasapango ari kiyang Kaisisol ran riye sa kewa pasapango aplelo to okay So magkapungong kilar me ko trapant Kaisisol. Waki child watakatar story kan. Pag child alasang. So child Kaisisol ki a child finance ne child money. Yawa sa me pantalaya. Okay? Miya me pan mengkapay yukatar matawa yukatar mengkapay yukata. Angin sa ko trakan kilang ala na rail kawela. Wamiya mission ko tong kawela kay mela prap. De malama message masamasan sin pisete kinam maur po masamasan ala na kaudi kan. Karita Kapakap kinu ki roti tatoko no mundi mo ko tong prapayaran what. Okay ni songa na alta. Porque como yung ay call authority pungan kausawi. Trepelendeli tarik child. So Kaisisol akin pilalota solution to the problem akin tuwa mamia child kapal yo metang may example ki Daniel ak chay Kaisisol kauno pan ratungata. Okay? Fast and pray with faith in God. So saan siluwa tatak pa na Kaisisol Kapakap oposon Kaisisol Kapakap melen iko saya Kapakapi masano eu. Pui mabiluya Kapakap chor ayarana kaunon masanto. Okay, so Kapakapi masano iraeu. Chay Kapakap chay stalio ke masano. Kauno masanto nan masano ke chay giyangin na chay lokaya. Okay, so pray, fast, and faith. Faith which kawasayer taga Kaisisol ki ko pansang ang long draw yo papan pasapang nanan so nam Kaisisolen. Kaisisol ki kamor panom steri na itsin mana kap chukun tatong ya mom. And so me ko papa Kaisisol dirman Kaisisol ki me ko tira pa momak map Kaisisol po tuwe chapan pant. Kaisisol ke kolata eu Kaisisol kila ran silu rane sak terani su apkanutam focus magapul me karos kuari katubaki palwaraman akapo ewang got ni kapakapakengkak kon kelapa wam kapakap karos tokalang chanan mo ari bilmor kamele le pomele miya yaray mokit me experience manamanen Kaisisol nan me eutra me katoke
Ari child magamensomo pinito krem songan tayo miyanana Kaisisol ki nan wicked. Apiramen chay pang Kaisisola chalinda. Chay bilang tra kat du bagap sa tame ibang katoke. Chachang Kaisisola kota kowe ni oralap. Amana manasa tame ibang katoke. Nana maur. Okay? Pwede ko tang Kaisisola toko komo yo ngoy personally. Ngoy as a leader tami men Kaisisolan wiya wiki koteng kak ya kakela ka tatok chay wiya as a global. As ngok tipewe buko ngangi kakela ka sangma. Okay, maramas pan chonga pweki kawaiten ngayon sarawi. Ari, pingoy miya ikarapa. Apo, kumail naman kumail, miya pin sapol mo may ikarapa. Yaraman e week nak, because ko te week, apsocha miya koch may kairo irwang. Ani tanto tayang kikaisi. Ibro isa ke wano. Without faith, magchay kay Kaisisol so poson lale, me megot pan iputi, te megot pan parata, chay choka kaparanita kot, nan areng Kaisisol puka. Karata kasambola chay modi, kasambola chay mong yungan kasik, iban masame okay, Kaisisol kilarma, utana pang wiyawi, yuya kapakap ki, yuya kay Kaisisol ki, yuy poson. Utana pa yawi. Ari, boy imo. Iminda, atay, tami chay wiyakan, and de milani ana pa wiya pa, and mini atay poson, atay anane, iya makarata chay wiya. If you diligently seek God, He will reward you. Diligently lo kaya wayo, kas diligently wat ki ngongki. Makinen ngongki rapage kot rap ansa me chay kinin tarapage chay chen tindame kot salongala rapage weweki ewongi wen masando ewongi puyen ale tam kauna mata wa kupura me pit ngoyo ay panene te tame wiya de ewongi wewen a chay kinin tarapage On child sapal kauno mimi lalet child. Rapagi kak mini rapagi ku prangkot. Rapagi mana manengkot en tatok re child. Rapagi a chay kisakis rapagi masanto. Okay, so ye wongi mek chaygin indagi. Rapagi. Kot, If you diligently mautangko ngongi, amu ye wong kot, abang katungi komu. Masani. So iban last scripture was Isaiah lemaisa kwalu Isaiah lemaisa kwalu rajuk walu tuaw. Rajuk walo masani. Riyay kalangan apan takar kumain tas raseng katipin en nemesang. O mail ola kan apan matang maula. Iban kanya yang kumain anso koros, payan kan tantaray kumain o isawas pan kan miramain anso koros. Rajuk tuaw, niyamain pan kan kapakap, iban kan karongay kumain. Niyamain pan kan lukwaryang ye, iban kan sabang kumain. Makumain pan katogeti amain kan kapaliyala. Metrikan songon mukit koros and kamamali right. O songon lo kaya suwat koros. Imet. Okay, so you know So you mean that Kaisisol ke liksang. Ke liksang song kan me como yung ay kin isisanamaw ki ay nawang kot kapang kot, So kak miniliksang mongo kak miniliksang atay sang wukla atay maur sampol ki lokayas watape. So ang kan makiliksang magkawasa makuuwang ko parang kot
Kapag inawanggot kan tan boy dari child. Okay? So Kaisisol melel chay wuya ni mongo cuenta any tanto songkan makajailen liksang mepit kaiten ko prangkot. Mekan makaiten ko prangkot chailen liksang. May pangkay Kaisisolin mongo ayapin wuya chain senay lelo kaya suwata pe Richu, so no katrapan liksangan mongo, bustailen mauro tutuecha,